estuvera no pasado, xa che mandaba a pasar. Aí, pois, non podes mandar ao correo. Sí, hola. Boas tardes a todos e a todas. Benvidos a esta nova xornada de concertos 120 aniversario da Unión Musical de Valladares. Hoxe temos o placer de contar coa banda Agrupación Musical de O Rosal. Non cabe presentación, xa todos conocemos a banda do Rosal. Van a iniciar o seu programa con Soñaz el Mar, de Manuel Morales, e xa recibimos con ese forte aplauso a banda da Agrupación Musical do Rosal que dirixe Javier Alonso Pérez.